Katala Tanielu-Samoa Entertainment TV, whaʻiwane foʻi mai a Sogalue, o se mai whaafonga i atamua o le mei foʻi a foʻi. O le mai aso nei lea na langona i tina no fotane a le Samoa Victim Support Groups, po le SVSG, ia langona o le susulu atu o latou foʻi sao, i le whaalauloina o tūmanga i whanua Samoa. Ina ua awa i atu le whaamnatuina o le asa whaapitoa whaalewao malo, o whale mātaanga po le International Museum Day, i le mātaanga o Samoa i Malifa le vasa nei. Na talivala au le vasenga o tina no fotane ale to manga moe popua ngatia, i tāpenanga le mtanga ruenga wa onga ta longa manga nu. O ta ua le whaamtalanga aloa ia mai le to manga, ua whaonga ailoa e no fotane lea vala aulia, e whaalia ia lātou o loa ngosi mai lau whala a tina lima le lei o le whaala potonga. Ua se hawa noa fo ia iloa ia whana wa onga na fesili po le alea me o le no fotane, sa ta watu iai o tina nei, ua sa o loto mai sa wanga, lea ua vea i nei ma fetu popula i o lātou ainga, ai o le si o manga mawhai fo i o lātou sao, i le tamau ainga o Samoa. O le tausanga lua fesulu ono na amatail por kalame lea no fotane a le Samoa Victim Support Group, o le wha o loa lea, ma wha awala atu ai, se isi tonga fiti e tau fiofi ai sa wanga whaasanga i tina i Samoa. Ma whanau mai ai le malo si anga o mawanei e tina no fotane o Samoa, e a tina e ai ainga, whai ai fo i o lātou leo, a mana i ai mea whai. Ma whaaftai ai e le fionga sili niulina jang o le to manga, le matanga ruenga wa onga ta longa manga nu ule hawa no wa mawe no fotane i le aso whaapitoa e whaali ai i a lātou tū manga i whanua o loa tā ua Samoa i lona mota mata anga i Malifa i le vai aso nei. E to se fulu leo mani matanga luenga leo whalipui ma leo la toi fuata ina leo whai malanga atu i Indonesia o le aunga malwha moe pe ona tā oa le soi komisino leo le sunga pali i Mona Lisa tia e keti. O sui ne wa filifili al matanga luenga sa apalai ava no peacekeeping ale United Nation. Pe ta eo leo wha amanuia ina. Ma ua au tasil matanga luenga a wai mo training po o a onga inga luenga o ta ua o peacekeeping mo le tolu vai aso. I se pepa wha amtalanga o lo wha iloa mai ai le tu ina tu leo le popo inga le komisino leo le sunga awa pa aulonga i tino Filipo. Ia ila tau ne o filifili ai a manatua. O lo tau avele ingo le atunu. Ma o ila tau fo iwa whai ma ave fu o Samoa i neia wano le au maua. Na ia wha amalusi au fo i le au malanga o filifilia. Ia wha o ngā ma le tatau neia wano wala tau maua. Ai mai le to o se fulu o malanga atu i Indonesia. E to o lua tamaitai, ai to o valu o ali. Ma o le vaenga mua leo o mawhai ona malanga atu i atunu i whafo mo lea o aonga. Salu mai sa mawavau o le COVID-19 maleiva. I tala toi tuli lo le waa lea na malanga mai Amerika Samoa i lea so luas fulu no aperi le wha amoy mo savai. O wha maunia mai le sui komisino leo le sunga papa le i Mona Lisa tia e keti. O mai aso e ngā leo. Peita e sau no papa le i le leiti o Polenisia. E le o mawhai ona to o mai le metanga luenga se wha amatalanga i so o se ofisa wha asalalau. E tu sama le tau no ungol so e ngā leo. Ai ua o mona tu ina tu le minista o le matanga luenga. Pe ona le potia le tele ofisa wa asalalau. O le wa ana sao malana uta o loa mai tutuila Amerika Samoa. O le uta pe ona le potia sa wha moe mo se wha alave i sa la whai a inga i ana le wa. Pe ta i o se sile a o ngā luenga pui la ngā taifali. O fsoswani tele mai e le malo Australia i a Samoa. Le e mawhai e masini o le vaenga leo ngā taifali mta utu. E o le luasu whai tu la ona mata i tu o ngā sami umau Samoa, ma va o la tau ia, wha solutula, fono. E whaitau a wheto tino le Kalesia Katoliko Roma, sa wha atumulia ile ai o le Kalesia ile au wa ile so. O le polo kalame ua taimua ile vai aso ato o le mafutanga le nei mai le aso lua se fuluanga i atu le aso lua se fuluanga me. O le anga alofa mamana o le moana o le alofa, ua ufitia umai le lalolangi atoa. Na a matal whelua inga ile awa wha atupu le whelua inga. Na maa au iai lea fio ango vai moso. Na tapaipu ai malo e au fia ai tai o le Kalesia mai atunu o mamau. Ai o le malo Samoa. La fionga le sui pa le mia. Sui mai Roma o le tamapa ia o le Kalesia i ona ma ave ese. O le o mai lai Samoa le fontanga lona lima. O se bita mitanga teli. E wha oli na ai e le ngata i tangata katoliko umai Samoa ma le Pasifika. A o le malo Samoa. A wawa vea i foi nei Samoa.
o le ulua ia tunu o le nei atu vasa e au fiai Australia ma New Zealand wa tali malo i le nei fontanga. Na mata ina sauninga mata penanga o le feilo inga. Ma mai ai le se fululua i le auli. O le atuli loa atu lava le wha moe moe o le ka le sia le vai asofou ia tatou atamua. Mo le mawina le sapasapaia le afio anga o malie. O le wha fotu tupu ai o le fionga le suipa le mia tuala te vanga Iosefo Ponifasio i le afio anga na nafi. Ina ua usu ia le nuu e silia le se lau matai na usu wha alo alo e wha mamalum wha manuia le wha e inatu o le suafa wha mausili i le lato tama whanau. O stasi wa abe iai le wha ea le malo e ala i le tofinga e sui i le pale mia. O le sauninga o le wha fotu tupu o le sunga le wha mausili i malia na nafi na tamua i le wha apaianga e whawhiangainga i le mautala o le ainga a tāpua i atu le usu a li ima whaipule o le whiuanga i le isi mauta. E to alima whawhiangainga na whaai e umo lato au i le nofo ma whaamanuia i o na tiu te whaamatai whaataitai o le ainga ai o le malo. A ngāna whai ai, a whio mai e whaatumu loto o lau o ona nei, ma whaamuina le afi o lau o lofa, i ne e whaasipu atu ai le nālofa i le ainga, le nuu male kānesi. La mato o nega le nei latu i a kemiso o mato li. Le so i fua mpure whatasi mo oe ma le ngāna whai. O le atua e to tasi mo le whaamau lala. Amen. So o tuai mal wha manuia a le awhiu anga. E lua i tū la o wha ngā solo lea wha moe moe maa sania i o tū maa ngai whanua a Samoa ma taunu uai. Ina tapa le ipu a le nofo ma le awhiu anga wa te ale afo le lua i le awauli. Ana nafi lava. Sau noa wha aftaim wha manuia le nofo e le ngata i le nuu ai o ainga ma malo na awai. Inisi o tala se fulu afe tala le mea alofa ale company o le SAP le entu inatu i Malisi Sports Club le vai sonai. O la nafsoswani wha awau lava lea mo le kalapu. Moli ai le wha aftai le fionga le Bristene o Malisi po New Peter Schmidt i le pulenga o le SAP sungato filau fiti lengwai. Ma le fautua sili ale company o le SAP le fionga tua tangaloa au mua ming lengwai. Ai o le pule lango le tua marketi o le SAP le sunga so mua Asia Stanley le foai. Sau nopo niu, wa tele tausanga of sosoani le SAP ya Malisi. Tele fo itaimi e tali mai lava pe ayaini mana onga itaimi fa vavave. Se fulu faile ne o tausanga o le SAP na vava alua mai lava malekalapu o Malisi. Sau no ele fionga to filau o le lango le company ona e talitonu ile atina ina leo alo Samoa e fie ta alo. Mafsosoani atu fo e whaamalia o lato mana onga le va aima mau po le alava le tu ainga o ta alonga. O le mea lofa se fulu afe ta la e lima afe le tupe ma o loa mo le kalapu e tu salona tau ma le lima afe. Pa Samoa Entertainment TV ma tamua whai unga nei vai asa toi whenua i fo i le vai asa fo le alo fo le atua ai wha asoi fo